Pozdrav svima ljudi. Evo nas u epizodi Turfarsa. Uzeli smo GTF Tato i crveni smo ti. I kretemo. Oj. Dobra mapa. Dobra mapa. Sa gore. Sad se uštekat. Neće me niko neće. Tako je. Tu. I ovdje. Sad ima da ih rokam. Žestoko. Ako oni grade, ja ću gledat kojeg ću lika roknut. Da on se ne vide puno čankove, smanjio sam i žestoko. Kombant krenuo još. Eno onak je sa šrederom. Gore. Skočem dole. Budem leta. Hopić. Pa šta se tu krijete? Ipak se treba kriti. Pametno je to. Skritanje. Tko je? Popenješ se voder. Ne. Kuda ću se popirati? Tako. Sad fino snašu. Se fino gore popist. Ne, nemoj past. Ne reš mi past. Sad. Tebi ne reš past. Piš. Dobro, mogu i snajpiti ovako. Kamera. Sad se proba ponovo popest. Gore. Tu. Onda tu. I moramo ga put. Familia. Ne. Moj followers. Ja sam zapeo. Ne. Stvario sam sve. Morat ćemo čekat kraj. Hopić. Kilo nikog. Stvarno sam pro. Ništa. Izbašće. Što je u toga? Isto glup. M6. Što misli nekad znao?
A ljudi, konačno završila ona prokleta runda. Uzet ću Shredder. Ovo nam je zadnja runda. No, reverts ima da dadne još jedan revert vodu. 6. Ja tu crveni. Evo ga. Sjedihao sam na sebe. Ja tu plavi. Ja ću plavi. Sad moramo i pokretit. I mapa nije baš dobra. Kao pič. Penjem se gore pošto imamo Shreddera. Zalaga. I odmah smo skinuli. Ovo smo ga. Kilali su ga. Repao sam jednog. Pogodio sam još jednog. Ne. Ultimatere što nas vode. Skloni se, ti bombu bacim. Joj, što me izreci. Eto je ljudi, ovo vam je prosesija. PMS. A bio pa taman que garaci. Biši. Nećemo uspjet. Mrakil. Kilali su bosanski lav. Ništa ljudi, kao što vidite, izgubili smo. Vjerili su nas, imao sačmanicam kako sam imao kilova. Imao sam 3 kila i 4 asistke. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Subscribeujte se na kanal, lajkujte video ako vam se svidio. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Sada ide novi intro. Ojeb.